slušalci, eto nas posle velike nagrade Singapura, eto nam i podcasta. Evo, tu smo uspjeli smo loviti člana, odnosno jednog čovjeka koji je bio na podijumu, na drugom mjestu, to je Gandra. Gandra, da li se čujemo? Čujemo se. Da, dobro, Gandra, eto, da te pitamo prvo kako si. Evo, dobro sam sad. Malo umoran danas, ali dobro je. Da, to je dobro. Da, eto, samo da ti prije čestitam na drugoj poziciji jučerašnje trke, veliko nagradi Singapura i da čujem, eto, i prvo pitanje, da čujem mišljenje tvoje veliko nagradi Singapura. Pa prvo da ti se zahvalim za podijum, ali pa sad u Singapuru imam puno da pričam. Prva stvar je to što sam vozio možda 10 krugova vežbe, nisam ništa, očekio sam se te da ispoštujem da vozim kad sam već mogao i na kraju sam pobila kiša u cijelim kvalama, dok je u trci bilo nekih, ne znam, predviđeno je bilo pola sata trke, ali na kraju je samo nešto malo. Onda u kvalifikacijama je bilo sa full veta na Inter, tu sam i na jednom i na drugim gumama dobre krugove imao i krenuo sam drugi. Onda trka je počela, dobio je safety car, niko tu nije išao u boks, prestigao sam Linex zato što imao, ja mislim, problema sa internetom nekim, pa ga je teleportalo nazad. Tu sam diktirao pace i onda je posle nekih 10 kruga, ja mislim da je došlo vreme za suvo, ja nisam otišao, tek sam kasnije otišao, iako su Obućina i Vuković ranije otišli i tu su oni mnogo dobili. Na kraju kad sam izašao iz boksa, nakon što sam sve odradio sve prestizanja, bio sam drugi 22 sekunde iza Vukovića, ali uspeo sam da skidam sekundu po krugu i kada sam došao do njega on je ušao u boks, tu sam onda imao već veliku prenost, čak sam u jednom trenutku imao i 40 sekundi prenosti u odnosu samo na drugog, ali je došao safety car i dobio sam wing damage i starije gume i izgubio sam prvo mjesto i na kraju drugi završio. Da, vjerujem da je bilo, da je bilo bolje, malo je pomiješala ta kiša po strategiju, tvoju pogotovo, da treba znamo da si ipak boriš za to prvenstvo, da ideš na čim više da uzme bodove. Što se tiče sezone, da, vjerujem isto da Singapur je poznata staza ako je kiša da je zeznuta. Po tome, da, eto, to je to, ja te dalje prepuštam Matija, nastavljaj. Da, eto, dobro. Hvala Domi. Da. To je bila velika nagrada Singapuru, uglavnom manji broj vozača je bio na stazi zbog toga što naravno vozila su ipak utorkom, pošto su krenuli odmori, tako da smo htjeli malo da ubrzamo sezonu i manji broj vozača je vozio, ali svejedno je bilo interesantno i eto, sutra nas očekuje već nova trka, to je velika nagrada Brazila. To će biti sprint trka i Gandra, kako je tvoje mišljenje o tim sprint trkama? Pa, osobno ja ih volim i drago mi što će u novoj igri biti baš poseban mod napravljen za sprint trke i to će biti mnogo lakše i zbog strategije jer sad ove godine ne postoji još uvijek taj mod, nego će morati da se ide u boks, što je po meni dosta glupo, ali ne može kad bi ti igrica dala diskvalifikaciju trke ako ne odeš u boks. Tako da to je malo glupo, ali volim te modove i taj konfiguracija, ta sprint je meni veoma dobra stvar. Da, bit će sigurno interesantni i svi ja da očekamo tu novu igricu, tako da eto vidjet ćemo kako će to izgledati. I nadamo se što boljim trkama, sad još 2 trke su nam ostale, sad utorak i u nedelju nas očekuje, to jest već nas zapravo prekosutra očekuje velika nagrada Jedde, to je posljednja trka, tako da eto u 2 dana 2 trke, završetak sezone i kako to utiče na tvoje pripreme, jel će ih biti ili s obzirom da su za Brazil trke? Da, sam ti završio. Pa to je back to back pa za Brazil i onda kako će to biti priprema? Pa za Brazil mislim da ni ne moram toliko vežbati jer skoro sam imao trku sad ligašku u Brazilu i imam odličan pace tamo, tako da očekujem tamo dobar rezultat. Dok u Jeddahu tamo će biti već, morat ću tu stazu malo makar u time trailu da navežbam jer bez vežbe teško da ću tamo nešto raditi, ali vidi još uvijek sam matematički u borbi za top 3, tako da
vozit ću i potrudit ću se. Da, sad ću samo da vidim rezultate, tačno pošto još se rade, ali ja to mogu da vidim zato što mi imam ovdje. Tako da ti si sad četvrti u šampionatu, 83 poena, ti si samo 17. za Matixa, 2 trke su ostale, tako da tu je šansi tekako još uvijek postoji za tebe da se ubaciš za top 3. Na kraju obučeno je za tebe 21 point, tako da to nije neka velika razlika, tako da 2 trke pred kraj, zapravo drugo mesto je i dostižno za tebe. Pa jeste, ali Aston Martin u posljednje vrijeme dosta dobro vozi, tako da bit će teško jer 17 poena je malo, možda čak i puno, ali vidjet ću ako ukoliko Matix ne budimo ili obućina im budimo lošu trku, ja to iskoristim. Nadam se da ću završiti na kraju top 3, mislim da je i moguće. Da, i mislim da sledi kazan zapravo za Matixa nakon velike nagrade Singapura, imaće kvali ban, to je sada potvrđeno, tako da će startovati zadnji u Brazilu. A što se tiče šampionata, on je sada dobio kaznu od 5 sekundi isto, čini mi se sada, tako da će ga to baciti dole, tako da je još manje razlika u prvenstvu, tako da imaš šanse i velike za top 3. I želim ti svu sreću u naredne 2 trke. To je dobra vest, eto da je Matix dobio kaznu, to će mi još pomoći u borbi za top 3, tako da... Eto, još veće šanse i to mi se sviđa. Da, bit će to dobra borba između tebe i njega je za titulu. Nažalost, znamo svi šta se desilo, svima je dobro poznato kako su se tvoje šampionske ambicije završile. Ali eto, top 3, to je 3. mjesto u šampionatu može, ali prvenstvo će se odlučiti na kraju između Mixi i Ubućine, tako da to će biti interesantno. I da, to je to što se tiče velike nagrade Singapura. Nemam nešto, možemo prođemo kroz rezultate samo čisto da vidimo kako to završilo. Prvi bio Josip, što je sve nas iznenadilo generalno. Josip, niko nije očekivao Josipa na vrhu, ti si bio drugi. Treći je zapravo Ješko. Ja mislim po ovim ovdje. Da, Ješko je treći. Onda ide Matix, pa ide rezerva koja je bila u Alpini, obućina Holi, Filip Vuković, još jedna rezerva u Alpini, Linux i Miksa prvi put ove sezone nije završio trku, kao ni Luka koji je u debitanskoj trci DNF-u. Tako da dobro, eto. Bilo je 12-13 vozača, nažalost, to je taj letnji period kada se ide na odmore, tako da eto. To je to što se tiče velike nagrade Singapura. Nemam nešto mnogo da najavimo za veliku nagradu Brazila, sem da je to eto sprint trka i da je već sutra na Trovo kanalu. I da. To je otprilike to, tako da bit će interesantno gledati tu borbu za prvenstvo između Mixe i Obućine, kao i za to 3. mjesto između tebe i Matixa, pogotovo zato što Matix će sa začeljem morati da krene, tako da to će biti težak izazov za njega. I vidjet ćemo, kratka je trka, bit će sprint. Ne znam ni tačno koliko krugova ima u sprintu. Pa sa 25% nisam ni ja siguran. Pa oko najmanje 17 verovatno. oko 18-19 krugova, to je negdje brzo. Pa to je na Brazilu, šta, brzo. Nije to ništa dugačko. Tako da eto, bit će to baš brza trka. Vidjet ćemo kakva će strategija biti u kvalifikacijama, će uglavnom ići na medium soft ili soft medium, zato što ne vidim da hard guma je potrebno u sprint trci, tako da to će biti. Kakva je tvoja otprilike strategija ili nećeš da otkrivaš? Pa nema tu šta da se krije, bit će soft medium ili medium soft, ako postavim dobar krug na mediumu, što mislim da mogu, sad ne znam kolika je tačno razlika između softa i mediuma, ali da krene možda na mediumu pa da završi na softu, jer sad ovdje ima sigurno jedno snajper. Jer definitivno u softu, kada na kraju trke, to će biti mnogo brži pace, tako da bit će to jako interesantno i ja dočekam da vidim kako će to sutra da izgleda. Dome, li imaš nešto da dodaš? Nemam ništa, osim da ti želim sreću, eto, sutra u toj sprint trke i jednostavno da vidimo tebe u što boljem izdanju nego što smo te vidjeli u početku sezone. Pa dobro, početak sezone bio je, ja mislim da je Gandre pobedio prvu trku sezone, tako da... Onda je krenulo sve ka dole. Ali onda je krenulo, onda su se tu i DNF-e
polako počeli bacati, pa onda neki loše rezultate, pa onda krive strategije, pa sudari, pa Da, eto. da. Tako da, eto, da. To je, bit će interesantno svakako i vidjet ćemo kako i Gandra može da završi ovu sezonu. Nadamo se što bolje i koja su neka tvoja očekivanja za sezonu 2 od same lige i od tebe kao vozača? Pa u sezoni 2 će sigurno doći dosta bržih vozača, to nije ni upitno, to je sigurno. Tada ne vjerujem da ću se baš moći boriti za šampionat, vidjet ću kako mi legne nova igra, ali možda čak i bude mogo, nadam se da ću moći. Da, promiješat će se dosta i karte, da. Jer od sezone 2 bit će mnogo drugačijih postavka, lobija i nekih interesantnih detalja, tako da eto, bit će to sve. I vidjet ćemo kome će na kraju nove bolidi najbolje da legnu, tako da, eto. Da, također. Vidjet ćemo kako... I Domi će da vozi sezone 2. Da, i eto, ja ću izgledam jednu da sezonu iskušam. Da vidim inače kako je biće 2 divizije ili 3, vidjet ćemo. Tako da bit će to svakako interesantno. I naporno za sve, ali vidjet ćemo. Inače, htio sam te pitam otprilike, kako ti nekako, kako da to kažem, koji je tvoj dream kalendar, ono, koliko trka ti otprilike voliš na kalendaru? Full kalendar, ono, skraćen ili sprint kalendar? Pa evo u Adri je sada bio sprint kalendar, to sam osvojio i bilo je ok jer sam imao dosta prenosti u posljednjih par trka, ali da sam imao još par trka ne da bi osvojio, jer imao je dosta rival bolji pace, a to sad nije bitno, nego volim dugačak kalendar jer tu se svašta može desiti, iako zaostaješ, možda pošto ima puno trka, može da kiks za rival to 1-2 trke i ti ćeš ga lako stići u poenima ako ti dobro odvezeš i dugačak kalendar meni odgovara. Da, inače to smo se i mi razmišljali da li da bude kalendar ovo 12 do 15 trke ili ono da bude full kalendar, ali dobro, to će o tom potom biti anketa za vas vozače pa ćete na kraju vi odlučivati, ali da, eto, bit će to interesantno svakako od sezone 2 i kako je negdje izgledala za tebe ova sezona u naša prva Serbian Racing League postojanja? Pa, početak je krenuo odlično, prva trka pobjeda, druga diskvalifikacija zbog delte pod safety carom. Sad ne sjećam se sad tačno svake trke, znam da se tu uzima ok, bodove, bilo ok. I onda je došle 3 trke, Britanija, Belgija i gdje su me, još jedna trka, sad nisam tačno siguran, gdje su me par vozača su mi uništili svaku moguću šansu za titulu i tu mi je otišla ta šansa, ali sad sam još uvijek u borbi za top 3 i to me malo veseli, da tako kažem. Da, inače vidjet ćemo kome će pripasti ta čuvena bakarna medalja, što je Obućine želi, ali Obućine je sad u borbi za zlato, tako da eto vidjet ćemo. Ali dobro. Šta je, ili ima nešto što bi promenio ovako u ligi? Pa sve ok, mnogo se trudite o ligi, to mi je zaista sviđa mi se. Pa jedino da ne krećete tako kasno s kalendarom, to je jedino samo zamjeram, sve ostalo je okej. Mislim, sve lige su završile zapravo sezonu, mi smo još uvijek ostali, tako da eto, sad smo odradili ove 2 sprint trke da ubrzamo, ali ova greška sigurno neće se ponoviti, tako da eto, neki naš plan je da u sezoni 2 zapravo bude full kalendar, to jest da to bude full sezona, tako da to traje nekih 4-5 mjeseci, što je dosta dugačko, i onda neka sprint, također sezona 10 trka fazom, tako da bude taman izlaska Formula 23 otprilike koja uvijek izlazi u julu, tako da eto vidjet ćemo, uglavnom to ćete vi vozači da odlučiti, imat ćete anketu, tako da tu se mi ne pitamo, ali vidjet ćemo šta će biti, svejedno u sezoni 2 nas očekuju mnogi napreci za ligu, tako da eto, to nije sad bitno, to ćemo u finalnom podcastu koji će biti u četvrtak, kad će svi vozači biti tu, tako da eto. Hvala ti Ganda što si bio, ili imaš nešto da dodaš? Pa nemam ništa, dodat ću na kraju sezone ako budem u top 3, naravno. Pa dobro, bit će taj finalni podcast, a će svi vozači da budu tu, tako da eto. Domi, imaš čas da odjaviš podcast? Imam. Eto, to je to. Gandar, hvala tebi što si tu bio. I želimo ti susreći što se tiče daljne, ove zadnje 2 trke. A eto, to je sad što se tiče trenutačnog podcasta.
velike nagrade Singapura, dok će doći i ostali vozači koji su bili na podijumu i njih ćemo riješiti i onda sve skupa, kako bi rekli, u jedan paket i da se vidi cijeli podcast. I to je to što se tiče od mene. Da, eto. Hvala što ste gledali, čujemo se nekom drugom prilikom. Ja.